Dipetik langsung dari pohonnya, segar. Nah, jadi di kebun apa namanya Semago, pesan ada bo ibu-ibu ane ngelahan punya ini, bo bayang ngide di, nah ide nang besek dua kita sengengken. Jadi jalan-jalan, kalau di tengah ini, ya lu kajian ke sana ini. Kemudian sawang cerok ini, lalu nane taksa. Kerajaan kan segar langsung oleh pohonnya. Saya sare tasak. Medes malis. Hei. Agak kuning kali dik dah. Dia tadi ngomong dik. Nih dur. Ya, oh. Ah, nih ada kuning. Iya. Oh. Sini kan bahagia aja. Rasa tekan rasa segar. Nih. Oh, ikan maskar malu. Pengidang makan. Dong bojok noren mah maskaran. Oh, segar ini. Langsung nguling pohonnya. Manis. Pak buat. Lain rasanya yang buah makan langsung tekan nguling dia. Nguling di pohon. Hari ini pokoknya judulnya melalui ke tongos-tongos aneh menenangkan, aneh santai. Oh cara di ini nih, boleh nih. Oh, cek mantap. Paling tuni punyan kan tepuk. Dicoba nih ngai otak tuh segar, aneh ngai otak tuh tenang. Pone.
apa nih? Yang sing ngawang punya apa nih? Pohon Latin. Oh, kene aja nih masan krisis tuh, masan dunia sedang inguh saatnya melalui ke penguasaan yang menenangkan, apang sing stres. Nah jadi keliling malu dek dini tumen mai soalnya. Wah nah gede aja punya nih, tapi pegat nih dua roh getap nih. Nih oh nih potong-potongan nih. Oh gede yang punya nih. Oh paling keren tepuk fenomena alam nih di Gunung Agung di luar nih, awan-awan itu ceromot topi itu, awan-awan bertopi itu. Boleh nih sing mantap hari ini melalui main nih nyidang cing zoom. Oh baru aja solo keren beneran nih. Yong coconut. Dia nak vlog bahasa Bali bahasa Inggris. Oh. Bahasa Inggris ah. Lu ada di mana kau nanya kita? Kod Bali.